У просторијах Руского културного центру у Новим Садзе 22 октobra отримани 19. фестивал дзецинске и творчосци Веселинка. Фестивал ше традицијно отримуе на початку љета, а дзеци вше приходзе у великим чишлје зо шитских наших местох. Меđutim, того року фестивал мушел буц отримани познејше. Тогорочна Веселинка традицијно требала буц отримана у јунiju Мешацу, на летнеј бини, јагоди вше, а за огледом на ситуацију, значи, не могли сме и отримац. Mi še zaželjem očmeljali že otrimame teraz na ješenj, znači bude, da povem, ješenjska veselinka. Normalno, že še pritrumujeme šitskih predpisanja, kotri teraz važa. Ograničene číslo dzecok, znači do 30. I muša šitski mac, trebalo bi imati maski, na uhodze še mera temperatura i dezinfekcioni sredstva i dezobarijera. Veselinku otvoril Zvonimir Pavlović i Stejna Hodi prečital stihi svojima ceri, našoj pisateljki Melaniji Pavlović, po čijej knjiški pisnjoh tot festival dostal meno. U ukrajinskim postojala to što se vola Veselka, a ona baš insistovala na tim Veselinka, kolo nazvi knjiški. Tomu sam košičku prisustvoval, odnosno bar že sam še prisluhal, že aha, co bi še duje, jednu osobu. I prišlo mi na rozum, že u stvari to bi bila baš dobra nazva, zato što to podrazumijuje ne isto coško co vesele, co opušćene, co take, frivolne. Toho roku Veselinka mala dakus inčaki koncept jak poteras. Na videobimu bula prikazana retrospektiva znimkoh zo sprešlih Veselinkoh, a nastavnici ruskoho jazika še namahali, že bi dzecom bulo interesantne. Pre to tišitski obstavini, za ktorý zname, ma inšaku formu. Školjare nje budu učestvovac, jak su poteras, špivali, tancovali i take, ali sme obdumali kreativni robotnji. Za školjaroh najvecej maju risovac, šitsko na temu ješenji. Djeci budu farbiovac lista, već poznejše ih budu lipac na drevo, budeme pravic dunci, co še kladze do duncoh, čiše vari kompot do duncoh, či kladzeme ajvar, paprigu i tak dalje. Každe bude obdumovat svoj dunček i poznejšeho budeme lipac do našeho špajzu zadumanoho. I ostatnje robotnje nam bude mame virečenja i ponuknutni odviti. Tako da su jak ješenski kviz, znači djeci budu mušic točni rješenja položiti do odvitujućeg virečenja. I popri tim, že Veselinka mala dakus inšaki koncept, atmosfera zažljem bula vesela. Vodi sam na Veselinki. Idem še učestvovala, či še može biti dacu? I špivala sam, i recitovala sam, i tancovala sam. I jak si še pači toho roku? Toho roku mi še bar spači, bo možemo ukrašovac, pravic, dajaki bar svini stvari. Pohodzela sam už, ali sme špivali uglavnom. Teraz nie može. I interesantne si toho roku? Hej, dobre, fino to. Ja ljubim risovac, tam je fino. A co ste še za teraz robili? Teraz sme vyrečenja i slova odvitujući sme kladli. Vecka za mladših vyfarbijuju lisca ješenski. Keljo rok imaš? 3. Perširaš je tu prišao? Da. Pači si še? Da. Perširaš je tu prišao? Hej. I prihodzil še do teraz? Nie. Co teraz robice? Boi me. Powiedz nam, co ti teraz robisz? Farbim to do bundavu. Prihodzil še już skoro i na Veselinku? Hej. I jak ti še pači? Bilo dobre. Co ste toho roku robili? Robili smo zimnicu, skladali smo virečenja i risovali smo. Powiedz mi, co ti teraz robisz? Crtam. Co crtaš? Jesen. I pači ti še teraz? Da. Prihodzil še już skoro na Veselinki? Da. I jak ti še pači? Lepo. I perširaš še teraz tu na Veselinki? Hej. Pači ti še? Hej. Amrel. Daji cijar bacem maji putar telefonom. Dal. Dal, nabiju se vypal. Pac.
Festival potrimali Horodska uprava za kulturu Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje predpisanja upravu i nacionalni menšini nacionalni zajednici. Hoć toho roku Veselinka bula inčaka jak skorej, dzeci jak samih varja ljubja tot festival i zečnješe prihodza družic do Ruskoho kulturnog centru.